Amen. Ngegama likaJesu siyanibingelela bazalwane. Nikhuluma nobrother Enigma la. Ngiyacela ukukhuluma nabantu abasha. Abantwana babazalwane, abantwana abasindisile. Abaphuma from the family la kushumayelwa khona or la kudumiswa khona uJesu ophilisayo. uJesu afela abantu isiphambanweni. Ngicela ukukhuluma nabantwana balabazalwane labo. Ngithi nina abantwana nina enisakhula, young people, youth. I know ukuthi abantu bathanda ifashion. And abantu abasakhula 14 years, 18 years, 23 years, 25 bayakhula abantu laba. So bathanda ifashion. And abayazi ukuthi ifashion la ebayithanda iphumaphi. Abantu bagqoka izinto abangazi-understand ukuthi ziphumaphi. Just because le mpahla lezi uphuma ngapha abantu bagqoke into le, so nabantu abasha bayayifuna. Uyayifuna ngoba ngapha nangapha iyagqokwa lento. So abantwana babantu abasha, abantwana bazalwane, be careful ukuthi nithengele abantwana benu ini. Kunama t-shirt amaningi ayadesignwa kulamalanga. Amanye ayayenza lama t-shirt, skipa. Ziyadesignwa, ziyathengiswa, abantu bayathenga. Then the kingdom of darkness bona mabafika ugqoke lento lezo bathi yizinto zabo because zirepresenta bona. Bazalwane, kuneskipa namakepiso abhalwe red bat. I don't know ukuthi umnikazi wayo ubani, kodwa ngifuna ukukhuluma ngelezikipa ezibhalwe red bat. Uma nigqoka izinto lezi, uma nihlangana nama-dealership endleleni, angeke nibabone estradini ama-dealership or e-mall la sihamba khona. Uma nigqoke ikepisi ebhalwe red bat or i-t-shirt skipa esibhalwe red bat, you must know ukuthi you are advertising impahla zasemkhathini. First, if umntwana kaNkulunkulu, you must understand what is a bat. B-A-T. I-bat angithi bazalwane ile nyoni le emnyama encane engathi igundwane ehamba ebusuku incane ngathi igundwane. Lalelani bazalwane. Bengihamba ngelinye ilanga, mangihamba ngaboniswa estradeni bekunendlu. Indlu le indlu yakudala. Indlu yakudala, uyabona ukuthi indlu le indlu yakudala. Amafestile wayo ale phezulu. Angiyazi ukuthi bekuwama-ofisi kudala or what, I don't know. Kodwa besindlula lapho. So indlu le iyenziwe nge-first brick eyelo. Ngabona kungena i-bat, inyoni le emnyama le encane. Kodwa le kade inkulu like a helicopter or a plane. Indiza inyoni le yafika yangena kule ndlu le. And le ndlu le bazalwane akuhlali bantu lapho. And inyoni le ebizwa bat, angiyazi ngizathi yini ngesizulu, ngiyazi ngesisuthu. Inyoni le engathi khundwane le endiza ebusuku emnyama le encane. Ya enamaphiko engathi ngathi into endizayo engathi plane amaphiko wayo. Yes. Ngayibona inkulu like helicopter. Yafika yangena kule ndlu le. So ngaboniswa ukuthi lana kunomoya omubi kule ndlu le ngoba indlu yakudala. Ine roof ngaphezulu. Iminyango yakhona ayivuli. That means umnikazi walana. That means ushonile or abantu basalile, umnikazi ushonile, laba basele abasafuna ukuhlala, babalekile bayishile le ndlu le. So ngabona ukuthi kungena i-bat, inyoni le ebizwa bat ngesilungu, B-A-T. Yafika yangena enkulu. Kanti kulapho ama-dealership ahlangana khona ebusuku. So that was a bat, B-A-T, inyoni le. So kunekipa ezibhalwe red bat and ayikho i-bat e-red. If ikhona, I don't know. Kodwa ke kunegama elibizwa red bat. Uma wena usindisile mzalwane, ungagqoki ikepisi ebhalwe red bat.
ungagqoki isikipa esibhalwe Redbird. Anginandaba ukuthi ikhampani yakabani. Ngikhuluma nabantwana babazalwane, yekani le mpahla lezi ezingcolile, zingcolile. Uma nisigqokile lezi zinto lezi ebusuku, nginikhulumile last time ngathi ebusuku ngo-9 o'clock uma nihamba esitratini nigqoke izinto zasemkhathini, amadimoni ahamba nani spiritual. And uma ngithi amadimoni, abantu bayahleka. Anywhere la ngihamba khona abantu bangibuza amadimoni athini, amadimoni athini, bacabanga ukuthi siyajoka. Ngikhuluma nabazalwane, bazalwane, yekani ukuthenga amakepisi ney'kipa ezibhalwe Redbird. Awu-understand ukuthi le nto le yini. Awu-understand ukuthi why a Redbird, because yona it's black in color, kodwa lapha kubizwa Redbird. Bazalwane, ama-devilshipper namadimoni bayaphenduka. Baphenduka ezinto eziningi, bayavenisa, baphenduka ikati, baphenduke inyoni, baphenduke inkomo, baphenduke inja. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga bengihlezi ekhaya ngifunda iBhayibheli emini ngaphandle, kwafika inja yafika yahlala phambi kwami encane, yathula yangibheka le nja le, yahlala sengathi ikhathele encane, kanti idimoni liphenduke inja, lime la lizongisearch, liyangisearch mina ngihlezi ngifunda iBhayibheli, yafika inja engayazi ukuthi iphumaphi. Ama-devilshipper baphenduka into eziningi bazalwane, baphenduka impukane, baphenduka inyoni, baphenduka inkukhu. Right, ngikhuluma nge-Redbird. Yekani ukugqoka le mpahla lezi, impahla zasemkhathini. Akusindaba yokuthi i-brand yakabani, ngithi igama leli elithi bird negama leli elithi Redbird, yekani le mpahla lezi if nina nisindisile. Ngikhuluma nabantwana babazalwane nabanye abathanda ifashion. Then kunenye ento futhi ebizwa Batman. Lo muntu lona, I don't know why bayenza movie ezikanje. Bazalwane, nginitshelile ngathi lapha phezulu over the cloud kunendawo ebizwa Kingdom of Darkness. Kula kupracticewa khona movie ezenziwa lapha emhlabeni, abo Superman abo Spider-Man. UBatman noma agqokile impahla zakhe zabo Batman uyandiza, uyalwa, uyenza izinto eziningi uma ubhekele ama-movie wakhona. Bazalwane, those things are the demons. Thina sibone ngathi i-movie usathane unamaqhinga, uyenza izinto eziningi eziphilayo emkhathini, uyaziletha lapha emhlabeni, kuyenzwa ama-movie so that abantu bazo-enjoya i-movie lena, kanti bazongenwa yi-spirit. Uma ubhekelele i-movie la i-movie ebizwa Batman, ningabhekeleli iy'movie ezifana nalezi bazalwane. Sukani kule mpahla za-Redbird, sukani ningabhekeleli imovie ebizwa Batman. Loyo muntu loyo, the way agqoke ngakhona, idimoni le-Batman ligqoke kanjalo ngasezihogweni. So abantu abasha, they don't understand what is happening in the spiritual world. Nami, I didn't know anything until uJesu aphana ngesambulo, and abantu bathi u-Enigma ohlala khuluma izinto ezintsha mihla le, kanti yena uJesu ukhulume naye kanjani. Bazalwane, ithathe the whole month of December 2018 isambulo, wabuya futhi uJesu 2019 February aphana ngesinye isambulo from the Marine Kingdom. So kulamalanga since ngivela kulama video, every time angibiziwe ngimenyiwe ukuyenza ivideo, ubusuku lobo ngithola another revelation, because kusasa ngiyokhuluma ngiyenza ivideo, then kulethwa esinye futhi isambulo ukuthi ukhulume ngalokhu, bheka lokhu, uyabona ukuthi la kwenziwani, hamba uyotshela abantwana bami, hamba uyokhuza abantwana bami. Bazalwane, lalelani la, noma ungaba nemali, noma ungaba esikolweni wathi ufuna ukufana nabantu ufana nentanga zakho, ningagqoki izinto ezingcolile. Understand, uma uyothenga into, ungathengi into nje because ingene efashionini iyatrenda. No bazalwane, kunempahla ezingcolile abazalwane abafanelanga ukuthi basigqoke. Uma usindisiwe, ungagqoki izinto ezibhalwe Redbird. Igama lelo nje bat, B-A-T, bat, bazalwane, alilunganga. And mangithi amadimoni, ngithi amadimoni ngoba amadimoni amaningi ukundlula abantu balapha emhlabeni, amaningi amadimoni. uJesu uthi amadimoni ayi-1 trillion, 1 trillion, that is 1000 billions. Usathane unamadimoni amangaki, inamba yakhe amadimoni, angeke niwayenze nix.
sizolwela nje uJesu. Amadimoni maningi kakhulu and they are spiritual beings. Sukani ningabheki imovie ebhalwe Batman. And if skipper or anything ebhalwe Batman, it is the same no Superman and Spider-Man. Those are the demons ezithomenta abantu ngasezulwini, ngasezihokweni. I'm sorry. Uma ufika ngasezihokweni bazalwane, if niyakhona nizobona ukuthi izihoko zinjani. Lapha phezulu kundiza into eziningi. Izinto lezi kade sizibhekelela kuma-movie ziyandiza ngasezihokweni, ziya le nale. Abo-Spider-Man bayandiza baya le, yindawo yabo lapha. Abantu abangasezihokweni bamangele ukuthi awu, kanti uSuperman yinto ephilayo samampela. Iyandiza phezulu lapha iSuperman ne-Spider-Man naye i-Batman. Batman. Bazalwane, lezi zinto lezi zingcolile zonke. Ngikhuluma nabantu abasha, abantwana babazalwane abathanda ifashion, abafuna ukufana nabangani babo, kanti bona they are the children of Christianity. They are from Christian families. They are born again. Bafanele ukuthi bathande uJesu, baphile ngobungcwele, bangathandi izinto ezithandwa abantu basezweni. Stay away from red bat, stay away from Batman. Ngiyacela bazalwane, lezi zinto zinomoya omubi, sukani kuzo nina abantu abasha, khuzekani, ngoba after death niyozibona lezi zinto ngasezihokweni, niyomangala ukuthi lento le kanti besithi thina it's a movie emhlabeni, kanti lento le iyaphila. You need to understand the name bat ukuthi yini le. Inyoni esebenziswayo emkhathini, abathakathi bayisebenzisa, nezinyanga nabobani namademoni nama-devilship bayayisebenzisa inyoni le emnyama. Bayayigibela futhi ebusuku, iba nkulu, igibelwa abantu abaningi. 2023 la bengilala khona last year, le ekhaya eVali la ngiphuma khona, ibefika ingene shup, ingene phezulu, ingene kulamazenge la, kanti izele ukuzobhekana nami. And la ingena khona ifika sekumnyama, ifika ehlale lapho. Mangithi ngivula umnyango ngiyaphuma ngiya ngaphandle, isuke ngiyibona ukuthi kunento esukayo la. One day ngakhanyisa ngefoni ngayibona ukuthi nayi ihlezi, iza mihla le, ngithandaza ngegama likaJesu, ngikhuze ngegama likaJesu, ihlezi la. Once ngicula i-holy song, iyabaleka lento le, mangicule a-holy song, a holy gospel song. Kanti lento le ithunyelwe ukuzobhekana nami, ukuthi ngiyenzani ebusuku, ukuthi mangifunda iBhayibheli ngifunda kanjani, mangithandaza kanjani. Mina mangibhekile ngibona i-bat, inyoni lemnyama, kanti lento le inkulu bazalwa, iyaphenduka nje ibe ncane ukuthi mina ngiyibone ukuthi it is in the normal size, kanti ebusuku masengilele kuba idemon eliphelele. Lizele ukuzobhekana nami because bese ngiyitholile isambulo. Sukani ke ku-Batman, sukani ku-red bat. Amen.